Enguuto zibiri ezatongozibwa kukora nizija kumaraho sente ziri kwingana obukikuru 380 omu mpiha za Uganda kandi nizikukorwa district ya Kakumiro. Enguuto ezi harimu oruguuto rukuruga Kitehuka okuza mu Itanzigye, Kisiita hamwe na Katikara, kandi oruguuto rundi niruruga Kakindo ruza Mpeka, Kijanji, Rusorera mpaka Kiweza. Abatura bagira ngu enguuto mbi zibiire nizibateganisa omu by'emishuburo, obuheereza bw'ebyamagara hamwe n'obundi buheereza. Omuhanda guno nyine kusima munonga Ruhanga kandi sima na government ya NRM rero bembegwa president Yoweri Kaguta Museveni ahabwo kurango batwijuka ahabwo ko omuhanda guno gubere guturu kubi. Omuhanda ni gufa okurugenya mabene bagukora konka gutakamara emyaka 5. Turasima munonga president witu Museveni Kaguta okutwijukaho nitwe nk'abantu bacyakuterekera okutuhereza ruguto. Itwe nk'abakazi bo mudara tubire turabona ibintu mu cyaro tubugo muhanda guturabiragemo konka hati yabaza kutukorera ruguto twabona ko kuturaze kuburagemo ibintu gitu. Abebembezi b'ecweke kino bajango ruguto rwine motoka nyingi eziri kurabaho niyo nshonga ahabwenjuru kusisikaraho naho nuko kushaba ministry ey'ebyobukozi n'entambara okurwiha omu mikono ya district ekaba niyo yarujunanizibwaho. Orugudo ru capacity y'urwahikaho tirukiri rwa district habakuba ni rulingwa ni ruhango kandi capacity yarwe ruyalenka district cha Rubasa. Chairman wa district ya Kakumiro Sentai Joseph nagira ngo bwanyuma yo kwetegereza ngo enguuto ezi zikiziro kubasa kwa district mu kuzukora kanso kashutama enguuto ezi yazihereza ministry. Kanso yayikalirire yagamba orugudo runo rutukuziro tirukyalo sobora nka district twaruhereza o Minister of Works. Sawo nuwo kusabira Minister of Works etekemu amani agokutwara omuhanda guno n'emihanda egindi egitwahereze. Orugudo runo tujja kurugredinga kuruga kuli namba yo kutandikira namba yo rukanga kandi tujja kuba tukora tujja kuba tushepinga tujja kuba tuteka mu culvert mu bitweke bimu then tujja kora sport maramis tujja kulusesa mara murona bayo tujja kukomamu obuchweka. Entumwa ya president wa district ya Kakumiro Kibuuka Francis Amoti wayebembera kutongoza ko kukora enguuto ezi yashaba engineer okukora omurimo gwabo kandi abantu bakore n'amaani okukoratira omu buheereza bw'emihanda mirungi. Ate Mukama Katonda abakozi bakolere ddala ekisaanidde okukolebwa. Mukama Katonda abatuuze balime bagagawale bayiseeko ebyobusuubuzi. Amin. Ayi Mukama Katonda ababbi bonna DPC ne disobe boogeddeko Mukama bonna bakwatibwa. Okurijirira hari engineer Mukabya Robert nibatebereza kumaliriza kukora enguuto ezi omukiire akari hagati y'okwezi kumwe ninga emyezi 2. Amakuru agashakwa Onesimus Turyahabwe ahabwa Tayari West omuri Kakumiro.